si compensation labang so ka chapalong di si kadaw e claim et la pen national highway along si dame la son si ke claim usi labang so akoy nang ipi la si labang so akoy nang ipilong nilitum klardak pe nang thangi la panlo je 18,000 solar project a area long ana bangke nilitum APDCL afan land allotment pidet benefit ke badu afanta ladang bangke longlia pota kipi pon ki alam tawe lapen ke a proposal do usape nitum kipi pon di kamat hatawe lapen ke soni alam mangalapano lapen holadak along lia pota ke tu tang atum an sitame labang so along lia bangke APDCL afan si pitang de lopot labang so pitang de benefit ilitum aja ke miadi pota ke du tadu hola 18,000 bigha salu labang so arlo loke hola dak local emisi ake hai rong phal sangro nili koleklo surjo rong phal alang li sitame 300 bighas do talata for the greater interest of Karbi Anglong lapen ke ilitum revenue aning kanubang ta ilitum isia percentage konsila pham labang so solar do tikke long pon bompo usi suryo long karakhai sitame 300 bighas sitame lada bangke 300 bighas sitame lada bangke alang lita labang so solar project aphansi lada pipon delo lasi labang so akoy nang ipibang lake ahok kali lasi nilitum penap dik ang bong eke a channel afan eke news afan labang so bangke Karbi Anglong autonomous council again pen definition case pipon to lapen ke ladak akoy ki pipon to bangke je national highway four lane ta nani em ta MLA ta CM atum kadok we si long le pota ta chikuri si nonan ta along le ahem pu vek atum bangke poisa long pon telang posi ladak news channel long ta ki pipon lasi nang li tumpan nang pecidi daglo je section 1 dan section 7 hu lahorijan Dimapuran ladang bangke kuti pharo phora pli 504.94 crores labang so project labang so ang bong pen longle hem pu bek atungke 495 crores .61 labang so tangka ke long etlo nona bangke kipi pon pe ahin abangke matro 8 crores 88 vel 8 crores 88 lakhs vel te konasi ladake land compensation ta ahok pet ahem putum kelong lepu akoy nang ipipon lasi nang litum ta nang litum ahin pe nang pechinia bang kelapan lo je 888 crores ipipon un edat athe bang aja Guwahati long high court long asabo case dokok ajoy ni si labang so 8 crores 88 lakhs atangka bang pipon un edalo la 98.23% la foreign land compensation ke PLO la sitowar kadong wi anta initum kacheleng kadong wetanang litum pheklong la si la so news channel long Lason Karbi Anglong autonomous council CM Saraphan Niliphan MLA Phan lapenitum colleagues Phan lason akoy nang ipipon nito mahinpen defamation case abangke pipon